Okukaba kuli mu batuuze e Hoima enkuba bwe bagoyezza n'esuula amayumba wamu n'okwonoona ennimiro. Ebulalu gye basinze okukosebwa era abantu abasoba mu 100 beeraliikiridde naddala e Kachira n'Engobye. N'ebintu omusiri byonna emihogo yonna sigaleme bukonge ebitakuli byonna gamba busahambe busahambe. Kabeji muno mbaire nyakaweza emitwalo 7 abukwembi bonka ankagura obukebe bonna buli kakebe nkagura emitwalo 10 Then abakozi abankoleseza umenya akaweza emitwalo 7 sente za nyuma yakuzifuna PDM baitu hati kurore ensi n'endora mali bibire mugamu byo mu bihimba mbiyo tubone gabia bihimba kubona inda confirming ubusigero mburi hari uyambirwa umuteguri ati tuliyo. Abakulembeze ku byalo okulitaddewo Kyamanywa ne Robert Besiga bogedde ku mbeera eri mu bitundu. Ekyalo kino kikooto kirimu amaka nke 13 kandi agakuyikyamu abantu nka 10 kandi abantu bano basoboye kuferwa endimiro zaabo nka ebihimba ikanka 3 ebicholi ikanka 25 emihogo ikanka 2 kandi ebitakuli ikanka 15 ebitoke ikanka 10 kandi ebintu bino byona bisisikaire biri hansi orubale rubiteire kubi muno enju ezindi zigwire twinamu enju nka 5 eziteirwe emiti za chweka kandi twina obuzibu enjara etwizire omukiyaro. Julian Atwura agamba muwogo we yenna akubiddwa omuzira abadde n'emisiri era enjala ebolekedde. Kubare hikazirizi ngabo kube byaro biri ebyaro byona ebyaro byaitu byona Kakira na Ngobye byona bira affected. Abantu bayingi babaire bayina mayika na mahika gebitoke nka ati nyonyina ehika nka ina zona zira affected zona ziri haitaka tiziri mu kitoke gonze kimu ebihimba hika 2 zona okurora musiri kwonka bulime busamwe kisigaire mu gonze kimu. Banji basaba obuyambi naddala okuzzaawo enju ezigudde okusinziira ku Rusoke Patrick abasuubizza okutuusa okusaba kwabwe ku district. Bwire buno aromuka ikuru hano ebihimba bere byomere akoma bukoma na tekombaafu byona binogokere byahuwati biroho. So onkusaba DPO District Production Officer Hoima Dr. Kajura osindike team immediately eje verifying twandika abantu bano tulenge okurura office ya Prime Minister na Ministry ya Disaster iyambira abantu baburaru muno Kakira na Ngobye. Tukusaba Minister owebigwa bitaragire omukayikuru waitu nabanja barugeyo batukonyere na aba politician inywena na mberi mukali muje mutuyambo mu nsonga eno. Bya Isingoma David, Salt TV, Omunyo.